Dobar dan, bog svima. Ja sam Nikolina Piršljin, učiteljica sam razredne nastave. Naslov mog autoportreta bio bi Osmijehom kroz život. Moj prvi let. Mama i ja u našoj kuhinjici pokušavamo mene natjerati da bilo kako mičem nogama jer sam imala težak porod i jednostavno prve 2 godine sam jedva hodala. Ali od onda trčim, vrištim i skačem non stop. Ja kao mala škrbavica. Susjedi su me zezali da su mi babe prdnule u usta, pa sam ostala bez zubiju, ali inače su me svi obožavali zbog tog osmijeha kojeg zapravo nije bilo, zato se danas puno smijem. Ovo je moja mala Raja, moja obitelj. U principu ovo je ono što smo najbolje dobili na slikama. Uvijek imamo problem sa centriranjem. Trudimo se, ali nam to nikak ne ide. Inače smo takvi kakvi se vidimo. Veseli, nasmijani, brbljavi i kod nas nikad nije dosadno. Učiteljica sam razredne nastave, obožavam svoj posao. Djeca, izvor energije, sreće, snage. Najljepše je čut kad ti kažu da učiteljica me to naučila, učiteljica rekla i to i to. Biti učiteljica je super zato što si stalno živ, stalno si kreativan. Djeca te uče koliko i ti njih učiš. Moj hobi trenutni je skakanje na mini trampolinu, na kojem sam upoznala jednu super ekipu živih, veselih curki s kojim se družimo ovako izvan tih treninga, uživamo, guštamo, skačemo, veselimo se, prenosimo neku svoju energiju drugima i super je, predobro. Grupica s kojom ponekad planinarim, Saša, Tini, Keđo na slici. Znači uvijek je veselo, zabavno, pjesmovito, glupiramo se, zezamo se, punimo vikendima energiju za ostatak tjedna i super je. Na ovoj slici sam ja u Dolomitima, to je bilo sad na ljeto 2015. godine. Dolomiti su talijanske Alpe, stijene koje se penju ishodavanjem i alpinističkim penjanjem, sa opremom, sa karabinerima, po sajlama. Tako da smo guštali penjučice, jedan dan čak, 5-6 sati smo bili na sajli, laganini, u koloni. Ali je zakon i kad nešto sladaš onda ti bude super jer si ti to uspio, jer ti to možeš. Ova slika prikazuje susret sa gospodinom Matterhornom. Gospodin Mate, znači jedan od ovih švicarskih vrhova, onaj kaj je prikazan na Toblerone čokoladi. Kad se on otkrio jer je bio, valjda 4 dana u oblacima je bilo vrhunac. Na ovoj slici me pozdravio ovaj mali kozorok. Uporno mi je htio ukrasti sve gran cereale, sve kekse koje sam imala, kao i ove ovce, ali bezuspješno. Fotografije sa skokovima imam bezbrojno. Znači, to je valjda nekakav fetiš, obožavam to. To je valjda izraz neke moje energije i oduševljenja i sreće. Jednostavno, onak taj skok je, wow, ideš, skočio sam, uspio sam, super sam, volim to i tak, obožavam skakanje. Pa naravno da dečko poludi kad ja imam 101 ideju na pameti i da nekad to nije lako pratiti jer neko bi spavao vikendom ujutro, a ne bi išao na Sljeme i tako to. Ali mislim da je to i super, zato što onda i ta druga osoba puno dobiva. Mislim da su Hrvati nacija koja je pasivna i koja je bezvoljna jer to tako sami odabiru. Jedino zbog toga. Mislim da si svako može u glavi posložiti zbog čega može biti sretan i naći nešto što ga veseli. Znači, ja volontiram u udruzi Krijesnica, u udruzi koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti. Volonterski rad je nešto što me obogatilo jako. Radeći sa djecom Krijesnice, bez nekakve patetike, sam iskusila što to znači kada ti je zdravlje najvažnije u životu, a zaboraviš na ove neke gluposti kojima se često zamaramo. Znači, postaneš zahvalan na onome što imaš, na malim stvarima, na sitnim radostima, na smijehu. Umjetnost je za mene živjeti kvalitetno život. Voljeti život, truditi se u životu, biti dobar čovjek. Mislim da je to u današnje vrijeme prava umjetnost. Hvala kaj ste me gledali.